بعد از انعکاس فعالیت مکتب ورزشی شهر وحدت در هفته گذشته ما تهیه‌گران برنامه این نوبت به ناحیه فیض آباد سفر نمودیم تا از رشد ورزش و استفاده انفراستراکچور ساحه شما را آشنا سازیم. چون می‌دانیم رسالت اساسی پیشبرد ورزش در منطقه ها برداشت مؤسسه‌های ورزشی واگذار شده است که در دایره امکانیت‌های مالیوی مربیان فعالیت می‌برند. در 51 گروهی که امروز مؤسسه متحد نموده است از روی 11 نمود ورزش، یعنی که دستاوردهای بسیار نظررس به چشم میرسند. سالی که سپری گردید برای ورزش ناحیه فیض آباد سال فراموش نشونده بود، زیرا از تأسیس یابی مؤسسه 50 سال پر شد و همزمان اولین مرتبه مدال یک هشتمین بازی‌های آسیایی دستپروری مکتب ورزشی از رشته گشتن طرز آزاد به گرفتن مدال برنجی شرفیاب گردید و با شرافت او پرچم تاجیکستان عزیز ما در عرصه بین المللی بلند برداشته شد و این دستاورد بسیار بلند ورزشی در سال گذشته است. چگونه که می‌دانیم محبت نورسان و جوانان به رشته‌های گوشتین مخصوصاً گوشتین جودو خیلی زیاد است. خب در این تالاری واسه پهلوان موفق کشور محمد شریف نجمیدینов با دستپروران مکتب ورزشی ناحیه فیض آباد درس گوشتین جودو رو می‌آموزاند. البته وقتی که نورسان کودکان اون چهره‌های موفق رو می‌بینند حتما که پیروی می‌کنند از آنها و می‌خواهند که با مثل این پهلوانان بسیار هم شناخته استعداد و مهارت خود رو در مسابقه‌های سطحی با نفوذ نشان دهند. البته وابسته به آن ملکه، وابسته به آن تجربه‌ای که محمد شریف نجمیدینов از مسابقه‌های سطح بین‌المللی کسب کرده است، امروز وابسته به همان با کودکان و نورسان درس جودو را می‌آموزاند. ناحیه فیض آباد یک قطار از پهلوانان موفق و سابقه‌داران گوشتین را به وی رسانیده است. با مثل اسمت عبداللهیف، عبدالرزاق علیموف، محمد داوود آدینایف، محمد علی میرزایف و خود محمد شریف نجمیدینov. اکنون فرصت آن رسیده است که نورسان و جوانان دیگر را هم در این سطح آماده کرد. اصلا در منطقه ها موجود بودن چنین تالارهای وسیع ورزشی میتواند به پیدا گردیدن پهلوانان لیاقتمند تاثیر کلان رساند. اولا شکرانه استقلالیت و شکرانه میکنیم که در چنین وطن عزیز و محبوب تاجیکستان زندگی میکنیم و طول یک سال میشود که در مؤسسه ورزشی ناحیه فیض آباد مشق و تمرین داده ایستادم به نورسان و هدفها خیلی زیاد هستند که در آینده میخواهیم که نسل نورسی ناحیه فیض آباد رو در عرصه بین المللی میخواهیم که پرچمبرداری وطن عزیز و محبوب گردند. نورسان خیلی ورزشگران خوب میباشند و خیلی زیاد هم توجه زیاد دارند در این سمت جودو. آن چیزی که آموختیم در عرصه بین المللی و همچنین به شاگردان همون چیزها را تعلیم میدهیم. از سال دیگر شروع میکنیم با مسابقه‌های ناحیه‌ای و شهری. باور داریم که شاگردان نتیجه‌های خوب نشان میدهند. محمد شریف نجمیدینov تا حال در مسابقه‌های سطح گوناگون شرکت می‌کند. تازه‌ترین دستاورد او مدال طلای چمپیونات تاجیکستان آید به گوشتین کورش بود که آغاز سال جاری دایر گردیده بود. همزمان محمد شریف نجمیدینov که در گوشتین جودو سال‌های قبل تجربه کافی داشت، امروز می‌تواند که تا حد امکان نورسان و جوانان را آماده سازد. از خوردی
машқу тамринро сар кардам ва ба варзишгарони навраси хурдсоли Файзобод тавсия ҳам хело зиёд медиҳам ки ин самт хело кӯшиш дорад, хело камбудиҳо дорад ва бояд ба мушкилиҳо дорад. Бояд мо ба ҳамаи мо пуртоқат бошем ва ҳар як чиз бод муваффақияти худро дорад. Вақте ки ҳамин роҳро интихоб кардем, бояд пурсабр ва дар машқу тамрин бояд ҳамеша ҷиддӣ бошем. Мобайни ин наврасон хело чеҳраҳои хуб ҳам ба назар мерасад ва азшун Абдуллоев Анас ва Саидов Бузурме ва чандин шахсони дига ҳам хело наврасони хуб хело зиёд ҳастанд. Фақат мо кор кунем натиҷаро дар мусобиқаҳои шаҳрию ноҳияӣ ба даст оварем. طبق نقشه‌ای که ما گرفتیم امسال ورزشکاران ناحیه فیض‌آباد در مسابقات شهری و ناحیه‌ها اشتراک نمی‌کنند از بس که طول یک سال شد ما مشق و تمرین داده ایم. از سال 2026 ما شروع می‌کنیم با مسابقات ناحیه‌ای و شهری با تیاری جدی. вардишгоҳи марказии ноҳияи Файзобод дорои 5000 ҷойи нишаст буда дар ҳолати хуб қарор дорад. вале имрӯз дастпарварони мактаби варзишӣ бо сабабҳои хунук будани ҳаво ва шамоли сард дар ин ҷо тамрин намекунанд. вобаста ба иқлими ноҳияи Файзобод масъулин иброз доштанд ки аз моҳи апрел то моҳи октябр имкони дар майдони варзишӣ тамрин кардан ҳаст ва баъдан бо сабаби оне ки каме шамоли сард мешавад тамринҳо дар дохили толор баргузор карда мешаванд. воқеан чӣ гунае ки мебинед ин толори бисёр ҳам бошукӯҳ имкон медиҳад ки тамринҳо дар ин ҷо бидуни ягон мушкилӣ баргузор шаванд. бартарии калони мураббиёни футболи ноҳияи Файзобод дар он аст ки чунин як толори васеъи замонавӣ доранд ва бидуни мушкилӣ дар ҳама фасли сол метавонанд тамринҳоро ба роҳ монанд. толори мазкур дорои шароити хуб буда бо утоқҳои либоси вазкунӣ ҳаммом муҷаҳҳаз мебошад ва ин чиз хеле муҳим аст. дилшод зарипов мураббии ҷавони мактаби варзишии ноҳияи Файзобод аллакай дар оғози сол бо шогирдонаш як натиҷаи хубро ба даст оварданд. من خیلی خوشحالم که مدت 6 سال است که من در گروه مشورتی سال دوم از نمود فوتبال مشق و تمرین می‌کنم با شاگردانم. ما در مسابقه‌های جمهوری منطقوی ناحیوی اشتراک کرده سزاوارهای جایهای نمایان گشتیم. در آغاز سال 2025 در ناحیه فیض‌آباد مسابقه جمهوری عاید به فوتبال برگزار گردید که از 3 سال U7 U12 ما سزاوار جای یکم گشتیم. ما خیلی خوشحالم که در ناحیه فیض‌آباد چنین مسابقه‌های جمهوری از نمود فوتبال برگزار می‌گردند. дар лигаи якуму дуюм ва лигаи олӣ дастаҳои ноҳияи Файзобод ширкат намекунанд, вале масъулин мегӯянд дар ин самт низ нақшаҳо таррезӣ мешаванд. дар муассисаи мо 6 нафар мураббии футбол
ба 8 гурӯҳи анамин машқи варзишӣ аз рӯи синни сол дар ин ришта дарс мегӯянд. Албатта инфрасохтори зарурие ки имрӯз дар ноҳия фаъолият мекунад барои таъсиси дастаҳои футболи касбӣ, яъне ки ба талабо ҷавобгӯ аст, майдони варзишӣ ба талабо ҷавобгӯ аст ва дастоварди навбатие ки соли гузашта варзишгарони ин намуд ба мо нишон доданд, моро ба он водор месозад ки дар самти таъсис додани дастаи якачини ноҳия аз намуди футбол ва дар лигаи якум ва дуюми ҷумҳурӣ бозӣ намудан аллакай иқдомҳои заруриро рӯи кор бигирем, зеро ки дар марҳилаи ниҳоии мусобиқаи ҷумҳуриявӣ бо усули деҳа ба деҳа футболбозони дастаи ҷамоати шаҳраки ваҳшгирди ноҳияи Файзобод мақоми сеюмро касб намуданд ва ин дастовардам дастоварди беназир аст ва ин моро ба он бовар мекунонад ки яъне ки футболи касбӣ умуман дар лигаи дуюм, лигаи якум баромадани дастаи футболи ноҳия яъне ки баъза ҳаст, яъне бозингарон мерасанд, фақат аз нигоҳи молиявӣ каме танқисӣ мекашем ва фикр мекунам дар ояндаи наздик ин мушкилиам рафт мешавад ва дастаи ноҳияи Файзобод дар қатори дастаҳои беҳтарини ҷумҳурӣ ба майдони рақобатҳо мебароянд. асосгузори теквондо вт дар тоҷикистон шодӣ саидов мебошад ки ӯ зодаи ноҳияи Файзобод аст. ба ҳамин хотир роҳбарияти мактаби варзишии ноҳияи Файзобод кӯшиш карда истоданд ки ин риштаи олимпиро бештар рушд диҳанд. гуфтан мумкин аст ки аллакай дар ин самт онҳо муваффақ гардиданд, зеро теквондочиёни ин минтақа аз мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуравӣ ба натиҷаҳои дилхоҳ даст ёфта қадамҳои устувор ба майдонҳои байналмилалӣ мегузоранд. ҷалби мураббиёни ҷавон низ метавонад дар рушду пешрафти теквондо вт дар Файзобод таъсири калон расонад. дар умум ҳаводорони ин риштаи варзиш дар тамоми қаламрави кишвар хеле зиёданд. ман дастпарвари мактаби варзишии ноҳияи Файзобод мебошам ва аз соли 2019 то 2024 таҳти мураббии Абдуллаев Зиннатулло дар ин толори варзишӣ машқ ва фаъолият менамудам ва баъд донишкадаи тарбияти ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саимии Раимов дохил шуда ва айни ҳол дар ноҳияи худ ба ҳайси мураббӣ кор ва фаъолият менамоям. дар тӯли солҳое ки худ низ ба машқу тамрин фаъолият менамудам, кӯшиш менамоям ки ба шогирдони худ низ инҳоро омӯзам ва дар мусобиқаҳои байналмилалӣ сазовори ҷойҳои намоён гарданд. ҳангоме ки мо ба ин толор ворид шудем, воқеан як чиз моро хеле хушҳол кард, чун як гурӯҳи алоҳидаи духтарон дар риштаи гӯштини миллии гӯштингирӣ тамрин мекунанд ки шояд ин хел гурӯҳи мукаммал дар ягон гӯшаву канори кишвар набошад. ин албатта барои рушди гӯштини миллӣ заминаи мустаҳкам мегузорад ва чӣ гунае ки мебинед духтарон бо шуру шавқ тамрин мекунанд ва то ҷое мо иттилоъ пайдо кардем, дар миёни ин духтарон аллакай ҷоизадор ва ғолибони мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуравӣ ҳастанд.
мо бояд ин духтаронро дастгирӣ намоем, бояд онҳоро ба мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ омода созем, ки сафи онҳо зиёдтар шавад. Дар соли 2024 6 нафар буд, ҳозир дар соли 2025 баъд аз мусобиқаи ҷоми устод Муҳаммаддовуд Одинаев зиёда аз 14 духтарон машқу тамрин менамоянд. Дар соли 2025-26 мехоҳем ки сафи ин духтарҳо боз ҳам зиёдтар шавад. мо ҳама духтаро хушҳол ҳастем, ки ин қадар шароитҳо ба мо муҳайё ҳаст. Мо озодона метавонем дар толорҳои варзишӣ машқ кунем ва ман як сол шуд дар ин толор машқ мекунам. Ман рафта дар мусобиқаи ҷумҳуравӣ ҷои якумро сазовор шудам ва ҳама мо духтаро орзу дорем, ки ҳама вақт рафта дар мусобиқаи ҷумҳуравӣ сазовори ҷойҳо гардем. Чӣ хеле мо медонем, ки гӯштинги мо ҷаҳонӣ шудааст ва мо мехоҳем, ки рафта дар чемпионатҳо сазовори ҷойҳо шавем. хурсандиовар он аст, ки падару модари ана ҳамун духтараконе ки ба ин ришта яъне ки машқи тамрин мекунанд, бо мо бисёр ҳамкории хуб доранд ва таваҷҷӯҳ доранд. аз ҳама муҳим он аст, ки ризоят доданд, то онҳо омада дар толор мисли анамун ҷавонпаҳлавонон, яъне ки ба машқи тамрин машғул шаванд ва ҳеҷ монеае нест дар бораи оне, ки масалан онҳо ба мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ рафта иштирок мекунанд. албатта дар ҷомеаи санъатии мо ин чиз бисёр як падидаи нав аст, ки дар як деҳот, дар як деҳоти дурдасти аз маркази ҷумҳурӣ, яъне таваҷҷӯҳ мешавад, ки волидайн духтарои худро барои машқи тамрин дар як намуди миллии аҷдодии мо яъне ризоят доданд ва аз ин хотир ман фикр мекунам, ки ин қадамҳои аввал аст ва рӯз то рӯз сафи иштирокчиён, сафи анамун машқварзон аз ҳисоби занҳову духтаро дар муассиса ва дар маҷмӯъ дар ноҳия яъне ки зиёд шуда истодааст. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 35 ба номи Қиёмиддин Чақалови ноҳия як гурӯҳи волейболбозон таъсис дода шудааст, ки ин ҷо мураббии мактаби варзишӣ Раҳмоналӣ Чақалов фаъолият мебарад. бино ба гуфти мураббӣ, зиёди ин кӯдакону наврасон аз деҳаҳои наздик ба маркази ноҳия мебошанд, ки дар тӯли анқариб як соли тамрин аллакай аз нозукиҳои волейбол ба хубӣ огаҳ ҳастанд. منطقه ما منطقه بسیار باد و هوای خوب دارد. والیبال خیلی رشد یافتگی است. منطقه ما خوب قبول میکنند مسابقه والیبال را خوب بچه‌ها قبول کرده ایستادند. این گروه ما نو تشکیل کردیم. سن سالی 10 سال 12 ساله هستند. یک سالش که تمرین کرده ایستادند. ما نو کوشش کرده ایستادیم که تمرین ما بسیارتر خوبتر کنیم و در مسابقه اشتراک نماییم. و یا سال یکمشون هستند، در هفته 3 مرتبه تمرین می‌نمایند. هر یک در 2 ساعت تمرینشون در یک روز و گذرانده می‌شود. این گروه‌هایی که ما تشکیل کردیم نه تنها از مرکز، از دهه‌های گرد اطراف همین مرکز هستند. ما بسیارتر از دهه‌ها جلب می‌کنیم که بسیار بچه‌های دهه‌ها بسیار موافق هستند برای والیبال، بسیار آب و تاب یافتگی هستند در این رشته ورزش. дар миёни дастаҳои ҷавонон низ волейболбозони ноҳияи Файзобод
خیلی فعال بوده در مسابقه های سطح جمهوری و منطقوی شرکت میکنند. این هم البته وابستگی دارد با شرایط مساعد و تالار خوبی ورزشی. والیبال از سن سالهای سن سالی 16 17 18 ساله ما و نتیجه ما خوبتر است. نه لوازمات خوب است، ما با همه اشیاء ورزشی تامین هستیم. سفربری هم خوب است، ما یگان کمبودی وای نداریم. فقط ما باید با شوقتی بسیارتر تمرین کردن در کار و در مسابقه جمهوری بیرون از جمهوری فعالانه اشتراک کردن در کار. این تالار در دهه ارزانова جایگیر بوده با دستگیری و تشبوس به‌واسطه مردم ده بنیاد شده است که هر شکست و ریخت آن را بر ذمه دارند. الکی در آغاز سال 2025 4 نفر از دستپروران این تالار از نمود گوشتنی طرز آزاد در یک مسابقه بین‌المللی میان نورسان که در کشور ازبکستان دایر گردیده بود شرکت نموده با دستاوردهای بلند به وطن برگشتند که غالبان این مسابقه را راهبریت ناحیه فیض‌آباد و مخلصان و هواداران ورزش گرم و صمیمی استقبال گرفتند که چنین توجه میتواند باز روحیه نورسان را بلند کند. همکنون این کودکان و نورسان باز برای نتیجه های بزرگتر تلاش میکنند. من طولی 2 سال شده است که در این تالار مشق میکنم. خانه ما در این تالار نزدیک می باشد. من به یگان راهگیرا به این تالار می آیم. من در طول 2 سال خیلی مدال ها گرفتم. سال 2024 با دولت ازبکستان رفته جای سوم شدم و در این سال 2025 جای دوم را اشغال نمودم. سالهایی که من به این تالار مشق میکنم 3 بار در تاجیکستان چمپیون شدم و 2 مرتبه از کشور بیرون مدال طلا گرفتم. بار اول در کشور قزاقستان شهر الماتا بین نورسان جای اول گرفتم و در سال 2025 در کشور ازبکستان شهر تاشکند سزاوار جای اول شدم. тавре медонем дар шаҳру ноҳияҳои кишвар вобаста ба имкониятҳои молиявӣ масъулин фаъолият мебаранд. чун агар ба вазъи толорҳо дар ноҳияи файзобод таваҷҷӯҳ кунем, зиёди онҳо шароити хуб доранд. утоқҳои либосивазкунӣ бо имкониятҳои беҳтар ва ҳамон барои шустушӯи варзишгарон баъд аз тамрин ки дар ҳама фасли сол бо оби гарм таъмин мебошад имкони хубест то варзишгарон ба натиҷаҳои назаррас ноил гарданд. ҳамзамон мактаби варзишии ноҳияи файзобод дар тобиати худ меҳмонхона дорад ки ҳангоми мизбонии мусобиқаҳои минтақавию ҷумҳуравӣ варзишгарон дар ин меҳмонхона ройгон ҷой карда мешаванд ки чунин имконият на дар ҳама шаҳру ноҳияҳо фароҳам аст. дар назди дигар толорҳое ки дар ихтиёри мо аст аз ҷониби соҳибкорон ва соҳибмулкони анам толорҳо аллакай корҳои лоиҳакашӣ оғоз гардидааст ва фикр мекунам ки дар давоми соли ҷорӣ аллакай толорҳое ки берун аз муассиса яъне ки дар ихтиёри мо аст истифода мебарем соҳиби ана ҳамон ҳуҷраҳои ивази либос ва шустушӯи бадан гарданд.
ба масъалаи рушду нумӯи гӯштини миллӣ дар ин минтақа таваҷҷӯҳи зарурӣ равона гардида ҳама машқварзон бо либосҳои ягонаи гӯштингирӣ таъмин мебошанд. тавре медонем талошу такопӯи мураббиён барои ба даст овардани натиҷаҳо мебошад ки дар ин раванд аллакай корҳо хубанд. аз соли 2018 ин ҷониб ба ҳайси мураббии кору фаъолият мекунам. дар ин тӯли 4-5 соле ки ман мураббӣ ҳастам, хеле натиҷаҳои назаррас ба даст овардем аз мусобиқаҳои байналмилалӣ, аз мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва аз чемпионатҳои Тоҷикистон. ҳамин клуби хурдака ке шумо мебинед 38 медал аз мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва чемпионатҳои Тоҷикистон дар соли 2024 ба даст овард аз намудҳои гӯштингии миллӣ гӯштингирӣ. дар ин толори мо зиёда аз 200 нафар варзишгар 4 гурӯҳ фаъолият машқу тамрин мекунад. баъд аз ки гӯштингирии ҷаҳонӣ гашт, дар толори мо 120 варзишгар буд, зиёда аз 200 нафар варзишгар машқу тамрин мекунад. Мисол бошад мусобиқаҳо бо назар ба соли 2024 мусобиқаҳо бисёр аст. мо дар ин мусобиқаҳо мехоҳем ки нисбат ба соли 2024 дар соли 2025 бисёр ба натиҷаҳои назаррас ноил шавем. дар маҷмӯъ чӣ гунае ки мушоҳида кардед, роҳбарият ва мураббиёни мактаби варзишии ноҳияи Файзобод дар суҳбат иброз доштанд ки мушкилии ҷиддӣ надоранд. танҳо аз имкониятҳои мавҷуда бояд самаронок истифода карда варзишгарони хубу арзандаро дар сатҳи баланд омода кард.